бересің. Алып бересің кепсі азыр. Бас азыр алып бересің. Az баспай тұрып алып бересің аз кепсі. Алып бермесең сен мен түбел құрташам мен. Не алып бермесің? Менен ақша істеп отасың ба сен? Қарам бәрі бодала тұрып саға ұрып сен ақша істеп отасың ақшаға. Kanka 3 штук KFC Jason Suro. Hiç onu koyuyorsun bu? 700 so'm alып бересің азыр. 700 so'm 12 штук береді. Алып бересің. Az барам KFC. Ақшаларды ұтып, жырға отырды. Bir кеп салды деп, ұрса қашты деп сұрап та қойбайды, оның отырайын. Менен ақшаны ішті отады, лақылдаты оның отырайын. Беруші Розаға bir кеп сал беріп қойын дейді. Құдайдан қорқпайды кәсің сен, Құдайдан қорқпайды кәсің, Ақшаны менен таватасың, тұрайтып отыр. Az kep salып бересің, мен кирем az kep. Алып бересің az kep. Мен дегендерде эле мындай самса-памса жеп эле жүрөт. Роза. Sen özün жирный жейсің ғой, боқты жегесің. Шашилықтарды бар жақтың бәрі жейсің өзің. Сушиден бері. Жайып ал. Мен аны жөн эле видеого тартып коем, аны башка бирөөлөр жейт, бирөөлөр күнүнө тартып коем мен. Өзің эле жеп отурасың ғой, бул жеп отуруп ал. Men жей албайм, кантип жейм онча нерсени. Жоқ. Бас азыр алып бересің, аз алып бермесең мен сені вообще точно жоқ қыламын. Алып бермесең. Az KFC'ге кирем. Men girem az KFC'ге kеттім, алып бересің. Bir-birinden gili berip koygulaçı jegi. Mümkünçülük bolsa. Жоқ, алып бересің бе? KFC алып бересің бе? Мен экранга лайк басып берип койгула. 100 Кирем бе? 50 000 лайк болойлу. Ақшаның құлы. Алып бересің KFC. Beşon alып берем, beşon. Ne? Beşon alып берем. Beşonu berбейт. Ең арзан ошол. Неме да? 600 сом. Алып бересің бе мына? Мен кирип кетіп отам. Алып бересің бе? Алып бересің бе? Кирип кетіп отам. Алып бересің бе? Алып берсең ана мен ойнайын, бос ойну. Алып бересің бе? Sen oynamasan ben o başkalarının elinde oynayıyorum. Просто men ne? Bana pazar dediyse de sana keyif çalıp versin diyor. Sen mene şot akşalarda alıp atmayısın. Ne bir keyif alıp versen ölürsün ne canım. Canım çıkıp da bir keyif alıp versen. Ya hani gönülle sorarsan ben o batılı yokturla alıp verip koyayım ben. Kança padarkılar atıp sal otur. Yo men hazır alıp çıkıp uyga gitmeyim. Uyga var oynayın. Uyga gitmeyim ben oturarım köşede oy.
Заказ. Kola Lan bir böyle açın kiyepsi. Özün öyle mi? Sos veresin. Sen de özgürsün. O da. Tamam. Niye öyle olur? Ketçup. Tamam. Niye olur? Tamam. O da şurada. Oldu? Yem banko? Malişi telefonu. Cemma. Nerede kalsan sıra olur? Kör bu saat olur. Kaç oldu? 438 oldu. 438 som oldu. Sıdık. Sıdık. 438 som oldu. Tört 38 oldu. Salvaysın mı? Bunlar sizi pite topsaydı radyoları. Onday dedim mi? Gecelemiş sakaz. Süsen selvaş sakaz da Salvaysın mı? Kutudan. Salasın mı? Gecelemiş sakazımızla ya. Ha oldu salça. Kanal. Oldu? Kiyar konuşur. Rocky Ekavuzduku da birinci saka vurdu, anam bana vurdu. Ne anan ma ne sağıt gidek? Ben de moderden. Bu anda sigirgile optum. Optum sigirgile. Dalbım. Bular akça tap vermem. Ma Kiev salıp veresin anan oynaysın Sıdık. Ma Kiev salıp veresin oynaysın. Sen menen akça işte adasın meni aldap. Meni kursağımı toygazasın anan keyin oynayayım sen menen. Sen menen şotlarda akçalarda alasın. Daima menen akçalarda alıp menen şıltağım menen sen gürmek su içiyordu. Tuttun mu? Su şıltağım menen akça tavatasın Sıdık dalbım. Ma hazır alıp veresin hazır. Davay ma hazır. Ma neme alıp verdim Kiev'si. Ukmamışka salı oturadı. Kiev salıp verirsen ukmamışka salı oturadı gördün mü? Kalıp bile. Gül aparam, mınan aparam da aldap durup, ceşik baladay aldap durup. Şot akçaga işte odat bu akçanın kuluçu. Sıdık akçanın kulu olat, kulu. Akça üçüncü kötünden beri verir. Danatırların cünet Rozan'ı kötüne ayrı izlep. Gördün mü? Akçanın kulu bular, akçanın. Akça görgön kurusun degen söz var go. Şularga çıkkanda. Bular ömür akça görmey için oygonlar. Jetinmey için oygonlar da. Hiç böyle görbөгөндүгү. Aç gözlüğün gördüңөр mü aç gözlüğün? Men aldap, jani joktonup, janin jep menen akça табышатылар. Meni mağaçı kursağımды toygоз mağa kitатона киресиңер. Болсо ойнобойм силер менен. Жагалап оптом бар. Сигилгилеп оптом. Мага жагалдан ойнойсуңар эми. Карап тур. Атканды кылып. Taştay dilim dedi. Hazır men жон койсомчу, жон койсом аз Sıdık акча карасы иштейт да. Мен эчтеке албай отура берем оозуму ачып.
Бул шакал азыр акчаны жыят ал мени отуруп алчы. Мага урганы жок да мен ачка калып атамбы. Роза не болдуң? Курсаң катты деп сурап да койбойтуң турайын. Курсаң тойгозуп ал, бар кийип сап кел ойнойлу дагы дебейтиң турайын. Бул мени күйбөйт, мени калп эле алдап жүрөт. Калп эле сүйгөнүм деп жүрөт бул. Акча үчүн сүйгөнүм деп жүрөт, акча үчүн. Менен шот алат да, бул менен акчага иштейт. Ama mına görelmem düşmanlar atat beni ma karşı. Uşunu bilet. Bilip alana menen akçaga işleydi da meni aldap durun. Bolos hazır ben kursağımı açtı kiyip salıp veresin desem kimge aytı o da okusman oldu. Hello. Hello. Здравствуйте. Здравствуйте. Men sıdıkты қарап отырышым керек екен да. Ал ақчаға іштесе, мен ешкім ұрбай, мен қарап отырышым керек екен да. Sıdık ақча тағып беріп отырышым керек екен да. Тұрайын. Ошода мына sıdık деген бар ғой. Только өзім дейді, мен айттым. Кеп салып бер, құрсақ аштысып, кім айтты, не де ода? Есі дартты өзін мені ойлануға қойбайды бұл. Менен қанша ақшаларды іштеп атат тұра? Жөніне өзі алып беріп қойса алады Sıdık. Қанша шотторды алып атат, қанша ақшаларды іштеп атат менен. Бар Роза кепсіге бар алып келіп ал деп қойса болады да бар мен төлеп қойып деп. Бұл ақша бар жоқ емес.